Akashbani Imphal R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maruiba pau mera chauren hobi thorom ngasi lain lason thorom galoine na pangthokre security akan basesal thoram galoine na ngasi ayu jiribamdagi poche puba gari chamaga kuntra Imphal tamna changlakre ngasidagi chanaba horoba next generation GST reforms asina laireba amadi middle class imung singda chauna kanaba phangalagani amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hojik ngahaki mamangda Arunachal Pradesh ki Itanagarda lupa koti lising mangaga sama henbagi chakwa thorangi project sing kharagina urep uyung tamkhre kharana sangakhre Manipurda ngalingi matamdagi hauna lining laison gi thorom singaloinena pangthotuna lakpa mera chauren hobagi thorom ngasi lining to sanamai temple bon chinduna pangthokre thorom asi ngasi ayu Imphal gi haying khongbal ukphong yumpham da leiba lining to sanamai sangnendagi haudoki mafam aduda lining laisol gi thorom sing pangtholba matung lining to sanamai koktho lengphai phambal puduna sing amdi tamgi myang khongset ama kaisampat ohengmum lekai uripok khaiman kathel fauduna kangna laifamlen tamna setki tungda nungjreng pukhridagi iru iseng lauraga lining thau sanamai laisang tamna halaklaba matungda mapung phaba lining laisolgi thorom sing pangthokhi mera chauren hobna lakpada Rajapal Ajay Kumar Bhala Manipur Vidhan Sabha Adyaksha Thoksom Saidabrata hanagi Mukhyamantri Nongthomam Biren yauna lusingba kayana yaifa paujel pirakli amaromda Durga Puja gi thorom sunga sidagi hore thorom asi hiyang thanglai midang asi ayuktagi sankirtan gi thorom ga loinena nongma panbagi Kalparamba Puja pangthokhi hiyang thanglai bi development seva committee na phongtopgi matung ina mathang thagi ani fawba chathagadaba puja gi thorom asida thasi kunipana devi lengtharakani aduga tang kunthra da borgi thorom pangthokani thorom asina lakpada hanagi Mukhyamantri Nongthomam Birena Rajas ki myamda mapung Hindu lining chatpasingda yaifa paujel pirakli Rajas ta nomada changdaba yadra polom sing puba gari samga kunthra security gi akan bajaction thorangalone ngasi ayuk jiribamdagi Imphal tamna changlakre khogi jiribam pawing athem beswajit na hai gari sing adu ngasi ayuk pung 3:30 tabada Imphal gi damak jiribam thadokhibani Imphal tamna chakriba gari sing aduda LPG puba gari manga petrol puba gari manga diesel puba kunmari ate polom sing puba gari taru ATF ani kerosene puba mari LDO ama FCI polam puba gari mari cement puba gari taret yen bisinja puba gari ama yauna tongan polam sing puba puna gari sama kontrani haujik hangba truck yangkai mathoi makhatana Imphal ate polam sing pusilangna bagidam jiribam da leiri tha asiga taratreta kangpo pizila gi modmungi presidency college gate ta auto driver ama phu sekhebi thoktok ta chena ba mi ama kangpo police na fari hairi farbe mi edu makhatana wahang pongja thanaba police custody da leiri Pradhan Mantri Narendra Modi na thas ki taratreta mak humdra manga shuba mapon numit hawdokhiba swasthya nari sasak paribar abhiyan lebak sen methungda mapung phana pangthokli abhiyan asi nupi amuso angang singbu masa mau phana lehinaba madi nupi singda hena sakti pidun hena kumang chauksina manglom da changsinba Bharat ohinbada nupi singna mapung oiba thaudang lohon naba pandam da hawdokhibani abhiyan asi makhada leba asta health camp lak ani desing marphu hena pangthokre Hakselam su yaifa yumbal mantralayna tha asigi kun phaw chathakiba campaign asida leba asida nupi amuso angang kayada hasegi lamda kanaba kaya phangan khre Pradhan Mantri na pakhatliriba thaurang sigi makhada raja asida leiriba chajen mama sing yauna angang singda portion magi makhada kanaba kya phangli mathang thagi ani phaw chathagadaba portion magi matangda kairau bitradagi angalwadi worker oiribi takhelambam tanobina Akashbani Imphal da hai प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हौदोपीरंबा पोषानमा asi अंगलवादी वर्कर अमा ओइना अखोइना लेकाइ सिदा लैरिबा मिरोनबी चाजेनबी अदगी 0 to 6 years की अंगांगसिंग adolescent girls मरु ओइना मखोइसिंग असिदा malnutrition नारक्तनबगिदमक्ता करमना मखोइबु मची ओइबा चिंजा पिजगनी इनखलकलिबा नुपी मचासिंगसिबु मतम मतंगी ओइबा लैनादगी करमना ngaktokadage हाइबना चिंबगी अवेयरनेस कया पांगथोक्तुना लेकाइ खुदिंगी अंगलवादी सिंगना पुन्ना थौरम असि पांगथोई Security Force na Rajas ki Ching Masun Tampaki Mafam Sing the Tibo Humgi Tabak Leptana Zatari, Ngarang Surachapur Jilagi, Paizang Kulamusumasi Akoibeda, Tibo Humgi Tabak Zatabada, Kusukula Kia Fagat Ki, Fagal Bapolam Sing Adu Manungda, Magazine Yawa Insas Rifle Ama, AK-47 Rifle Ama, 9mm Pistol Ama, Local Made Single Barrel Rifle Ani,
मैगजीन अमग लोइनना लोकल मेड .22 राइफल अनि मोर्टार अमा अमसुंग AK-47 गी नोंमै मरु खरा याउरी ताबिरिबा पाव असि आकाशबानी इम्फालदगिनी। ngashigi chanaba horaba next generation GST reforms na leibak asigi lairaba amasung middle class imungsingda chauna kanaba phanghalagani Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi GST reforms asi leibak asigi damak yamna maru oiba khongthang amani leibak asibu atmanirbhar ohenabagi damak mipum khudingmangna thodang yaminase haina Pradhan Mantri na appeal tawri masina leibak asigi sel thongi phimam phagat hanbada kumang chauksinna changsinba ngamlagani amadi leibak asigi oina middle class imungsing nahasing laumising nupising dukan fambasing entrepreneursing amasung consumersing na thengnar makhudong chadabasing hantanbada chauna mateng oiragani Shri Modi na hai इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे हमारे देश के गरीब मध्यम वर्गीय लोग न्यू मिडिल क्लास युवा किसान महिलाएं दुकानदार व्यापारी उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा प्रधानमंत्री ना हाइरी हौकिबा सही 13 सिदा लेबाक असगी मियोय कोटी 15 रोमना लाइरबगी पनखैदि लानथोक्तुना मिडल क्लास की थाकत चनबा ngamle सही असदा सरकार न लुपा लाख 13 फावबगी इनकम लाखपसिंगदगी टैक्स लौररोय प्रधानमंत्री ना हाई पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं अपने सपने हैं इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हुजिंग हाकि ममांगदा अरुणाचल प्रदेश की ईटानगरदा लुपा कोटी लिसिंग मांगा सा हेनबगी तोंगान तोंगान बा सखो थरंग प्रोजेक्ट सिंग खरागिना उरेब युंग तंगख्रे खरागिना संगाख्रे राज्यस्था महाना लुपा कोटी लिसिंग अहुंगा साट्रेट हेनबगी अचौबा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अनि अमसुंग तवांगदा नौना सागदबा कन्वेंशन सेंटर अमा उरेब युंग तंगखी तुंगदा श्री मोदी ने त्रिपुरा चतुना माता बारीदा नौना सेमगलबा माता त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स संगागनी प्रधानमंत्री ना प्रसाद स्कीम की मखादा त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स सेमगत सागलिबसिंग संगागनी कुनिपान सुबा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस लिसिंग कुनमंगा ngasiदगी विशाखापट्टनमदा होरगनी थरोम असी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस अमसुंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी मंत्रालयना आंध्र प्रदेश सरकारगा खुसमनने सिनबनी मिफम असके नुंगी ओइबा वारोलदी विकसित भारत सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हाइवेसिनी निमिनी चाथागदबा मिफम असि केंद्र की पब्लिक ग्रीवांसेस के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अमसुंग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडूना पुनः हौदोकनी मिफम असिदा तोंगान तोंगान हिरमसिंगदा खंगहेरबे मियोय हुमद्रारोमना वा nganggani इंडिया में डिपार्टमेंट हाइरी मणिपुर अवांग पोलमदम असम मेघालय नागालैंड मिजोरम अमसुंग त्रिपुरादा लागलिबा निमिट हुमनि मरिनि असिदा नोंग सुरबा याय लेबाके तोंगान तोंगान मफम खरदासु नोंग सुरबा याय हाइरी IMD ना मखाताना हाई उड़ीसादा ngasi अकनबा नोंग सुरबा याय असम द मेंबर निफु लेबा बोरोलेंड टेरिटोरियल काउंसिल के बोट थादनरी पुन्ना वोटर लाख 19,000 लोमना बोट थादनगनी मिरेप 313 मिखल असिदा लंबा थेंगनरी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हना मेरा चावरेन हौबगी थरम ngasi लाइनिंग लाइसोंग थरंगलोइना पांगथोख्रे सिक्युरिटी अकन वचक्सल थरंगलोइना ngasi अयुक जिरिबामदगे पोचै पोबा गारी चामा कुंत्रा इम्फाल तम चंगलख्रे ngasi sanaba hauraba next generation GST reforms asina laireba amadi middle class imungsingda chauna kanaba phanghalagani amasung प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हौजिक ngaki mamangda अरुणाचल प्रदेश की ईटानगरदा लुपा कोटी लिसिंग मंगा चामा हेनबगी जाको थरंगे प्रोजेक्ट सिंग खरगिना उरे इंग तंगख्रे खरगिना संगाख्रे पाउलोइजरे